Kabisa! Kodwa lo mama kwelikhaya lakwaMhlawuli ekuseni nje molweni bazali bami. Akhona nto nje endiphakamisayo engenanibambezela luvuyo into yokuqala. Esibini ngumbulelo engizowenza ngangakhola mntu nolayiwe. Mhlawuli ikhaleki ngobulela insebenziswano nabantu obosebenzisana nabo nathi osebenzisene nathi kakuhle nawe kwade kwanamhlanje. Ngibonga lamakhansala, ngibonga le ndoda bikuvikela lapha naba abantwana bethu bahle niva sithi ngigqithisa novuyo ngaphambili nje futhi yajamuntu. Abe benimyeki. Omnye uphakamisa ngala. Yabo,